Anya laki din! Oy, girl. Hapay kasta ti panag-isisam mo. Kaslada kaya da sa wanday tanga isam mo. Naidumdum mga isam. Amam kadi, nakaragrag sakak itangal daw. Gaputan na sabat ko ite ni Reggie ijay ayan tigit. Kat iniseman naksika. Ay, crush ko talaga ni Reggie. Anya? Nakaragrag sa kagapula ang ta inisaman na ka? Ti saludsod. Nukras na ka nga tamat. Anya? Ibagbaga kon Maylin, ha? Narigat, ka nagsakit itirik na. Iti puso, ka nang runa iti batikulang. Iti puso, ka nang runa iti batikulang. Timang namnama iti may sa abana, ga imposible ama pasama. Anya? Naimbag nga oras mo, Hana. Reggie? Imayak dito ayan mo. Kaputa kaya't ka kung mga awisin nga aglans. Ha? Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Ngam... Ala, umay kakit din. Amo ka saan ka pa nangal daw. O sige, mabiit lang nga ron ha? Lagpasak laang da ito aramida. Sige lang. Take your time, Hana. Agyaman ak una iti pa-freelance mo ha? Awan na nyaman na. Sigakit di man. Un nga yan. Naimbag man ta saan na ka nga inawis ni Jeric amahan. Si Kaa talaga. Sutor mo magdadya, sana ya. Wan, ngam saan ko atay? Ha? Kasta ka day. Amahan kit di mo na siya ti type mo. Anya? Uy, tila ibagbagam. Ala, nalpas tamagtan anangan. Agsublitan iji office. Tapno makain na natapay. Sakbay nga agresyong manan ti oras ti trabaho. Ay, ang haba naman ng hair mo, girl. Ha? Ay na, uray saan mo nga ibaga. Amo ka nagidan kayo anangan kini Reggie itay pangal daw. Ay, chismosa ka talaga. Inaamin ko, chismosa nga ako. Oh, ano, totoo ba? Wan, naggidan kami anangan. Nagkulit mat ngamin. Isungay man no gutak Ngamin, no jackpot gun, di nakmut na sardengan. Kat, da kayon? Da kayo nga ibagbagang saan Ay na, huwag ka na ngang pabebe. Amo ka type mo ni Reggie, di pailaan. Hoy, day tangiwat mo. Amangan no adama kang nakababain. Unam lano asino akapintasan, nakaal'alas matirupa na, nakabatbatit pa'y ababai. Why are you angry, Mylene? Is there something wrong? Marurudak ka talaga, bakla. Kat, ibagam ano anya ti magagapo, iti kasta marurud ka adwa. Naku na ngamin ni Joyce kanyak itay, anakita na kanudahan na kin Reggie, anaggidan anangan idikalman iti lunch. Dahil tati pakarurudam, kanapay ko mamarurud ka. Kit ni Reggie matamis mo tinangawis ka ni Hana ama pandamangan. Ha? Nabayag matan nga gusto ni Reggie kini Hana. Iso saan nakakaskas daaw. Ay saan? Jack itulok. Siyak ti kayat ni Reggie. Saan kat adayjay ahana? Ha? Nakaalas ti rupa na. Nakabat-batit a babae. Ken nakalukluk magpay. Yawanan bain. What? Abay nga takas ta di pa nagsasaon ni Mylene kontra kanya. Kagjakmat an-anuan. Ay na friend, amomon insecurities na laday jay. Ha? Nabayag ngamin nga gusto day jay ababae kini Reggie. Ngam saan mat nga isuti kayat ni Guy. Ay, ang saklaf naman. It hurts kaya. Ha? Alam mo yung feeling na gustong gusto mo yung isang tao pero hindi ka naman gusto. Ay, ang sakit. Nagsakit itirik na. Si Kaa talaga.
Nagaduman ti imbagamon. Kat, pudnumat? Iso abay amla ang aguraan na kadaya amaylin. Was mi paki, kunam anya lagid din. No siya lang ti pagaramida na iti kasta. Ha! Lipakat. Anya? Nagseselos na wala namang karapatan. Ew, yaks, kadiri girl. Hi, shame on her. Day, si kamot ti masabat ka may lain ka na kan. Ha? Unang kan? Narabian ka may. Ay, mabit lang. Kaslabagas mo day taimot mabalasan ka. Ha? Ay, unang kan. Gimatangak lang iti may sakilong abagas. Naimbag lang addalutwak no kasjay amabisina. Ahay, bumayag ka di mo day ta may sa kilo abagaskan ka. Ay, unang kan. Abutin pa iti makalawas At niya, Sa anak namin unay amang manganen, angkel. Sagpaminsan laangon. nay, taapay nga eh. Agtip-tipidak namin, angkel. Agur-urnungak man iti pagpadermak. At niya, pagpader mga ibagbagam. Wen, angkel. Napintasak mat. Ngam kayat ko ti ad-ad dapay apumintas. Ha, Kayat ko amawan ko madagito'y kamurok. Kun maikat ko madagito'y kaslanag na antibirruruko. niya, Numapasamak dayta. Masiguradok nga agdato ng kanyak ni Reggie. Nay, apay ngay dayta pamagimon maylain. Kasla kumut-kut tong kamutan. Sa anak namin unay amang mangan, Auntie Belen. Ha, Agur-urnungak man iti pagpaderma. anya. Tapno ad-adda apumintas daytoy kaanakan nyo. Ay, day talakit din ti makagapaw. No apay asaan ka amang mangan. Ay naapo ay maylain. An-anwam tinapintas arupa. No awan met karga day tachan mo. Di kakat mangan amangan. Wen ka di, Auntie. Kalpasan ti panagpaderma. Mga anak tumanin amangan. Kunayo laang ita tatalaga ayur urnungak. Kayat ko talaga ti pumintas. Bareng mapansin nakmet ni Reggie. Anya. Happy lunch, Mylene. Dinakman panpansinan si Kahana. Awan ti happy lands no si ka ti makitkita. Anya? Kan makitkita mat, asa anak amang mangan iti lunch. Saan ka di? Agtip-tipidak, gaputa agur-urnungak iti pagpadermak, iti rupak. Maawatam, ha? Ha? Iti kasta, ad-adda pumintasa. Kat numapasamak dayta, siyakton ti kayat ni Reggie, agarem to kanyak. Aging nga, ada kaminto iti udi na. Kasta? Di nakman insultuan iti panagsungsungbat mo, si Kahana. Amangan numatumpa ka. Anya? Hoy, I'm not afraid. Duh! What? Ni Maylin agpaderma? Wan ka no. Isumot ti ibagbaga na itay. Nga uray nala ipasikat kanyak. Uray saan kumot asal sa ludsudan. Ang tagtagiinap sa mata ni Maylin. Agkuring nga tati dermagan kuana, panagkunak saan? Ha? Isumat laja kung makikita ang mapanmanga ni Jay Kantin. Gayam, your ornungan na di pagpadermana. Ay, nauna yan. Ay, Kat, anyangay nga rod. Isu nga rod ti kayat na. agpaderma ang ata. Tapno mabansin ni Reggie. Ha? Wen, isula ang mati-purpose na dayjay babae. Tapno mabansin ni Reggie. Anya ti amuta ngay. No agbaligi iti kasday nga aramidan na. Ay! Diyak lapat siya na magustuhan ni Reggie tikaskan kuana. Nga uray mamin ano nga agpaderma. Anya? Oh, pangaldawan.
Ngam adda ka madlatan dito table mo, ha? Si Kamaylin. Ha? Apay, saan ka kadi amapan mangan? Apay, nagkulit ka si kabakla. Ah? Manun adaras nga imbagakan ka, asa anak amang mangan, agday-dayatak maawatam. Oh! Ulcer lang di maganap mo iti dayta. Agur-urnungak nga rod iti kwarta, iti kasta makapaderma akmatan inton umay abulan. Oo. Ala. No dayta ti kunam. Let's see the result no agkuri ka di matlaeng di taropam. Oh, nagsapa ka mutan, Maylin. Sa dino ti papanam, Mapanak ijay ili anti. Sanak pa'y asumrak iti trabaho kita. Ngamin, itang aldaw ti schedule ko iti panagpadermak ijay ili. kasta ka day. One, iso ama siguradok ano agawid ak inton malam. Ad-adda pumintas na iti rupak. Kat, masiguradok nga inton sumrekak iti trabaho inton bigat. Pansinan na ko ni Reggie. Anya. Ha! Ang sagana kanyak na jay ahana. Oy, friend. Absent ba ni Maylin ita? Kat, anya ko matibibiyang takin ko na no absent. Ada siguro na patag-apag na Oh, amang ano na ba nagpaderma? Ha? Iso ngamin din ako na naganyak idinaminsan ngal daw ka. Kastaya. Kat nasayaat Tapno makita tayo man ti epekto na itirupa na. No umepek hangam no saan ay soas alaglaang timaganab na. Talaga adang nga. Inton kwan, marurud mananday jay kan ka no kasta akat katawaam. Gat, pudno man. Anya lakit din. Isula day jay ti saan na nga ibang panganan. Tapno lang makapaderma. Ay ngam, makita. Makita no umepek ako na. Anya, nagpadermakan idigalman, Maylin? One, iso sa anak asimra. Oh, ayan na nga iti epekto na di tarupam. Awan mo di makita ka nagbaliwan na di tarupam. Maylin lataman. Anya? Oh, pudno ti bagbagak. Awan di makita ka nagbaliwan na di tarupam. Sardangan nakman si kabakla. Bigbigat ni. Ang mga nudyak malapdan ti ungat ko. Gapo iti panagsasaom. Oh, hi. I'm just telling the truth and nothing but the truth. Amo, Maylin, dahil talata ko man ugalim ti impadarmam, itigas na, isu ti pumintas. Tano dahi tarupam, ay, was ebek, nonsense. Anya? Hi, Reggie. Amom ka di, nagpaderma? Ha? Di mo ka di madlaw iti rupa. Ad-adapin mintasang, saan ka di? Ha? Kasta ka di? Kat nasayatan no kasta. Nakaragragsa ka. Gaputa ad-ad damanin apin mintasak. Napintasak met asigod. Ngam pimintasak akarkaro. Nagpaderma ka gaya. Awan mo't makita ka nagbaliwan na day tarupam. Isulat tamot nga iso. Ha? O sige ha. Panawan ka pa dito eh. Inak man iyayan ni Hana. Baring saan pa'y anangan. Inak awisan nga glans. Ha? Mangan kamot din ha. Happy lunch. Napayakas ta tila nga, Maylin. Italtal magmumutan day ta tiyan mau. Nasakit ka day. Wan nga rod, auntie. Itay pa'y ngagsaksakit. Apay ngay. Amangan kit dimat no adanakan mo anay kontra. Awan met, auntie. Kinapudno na. Sa anak pa'y anang nangan. Ha? Awan nga min apulos tinabati ti korta. Saan pa'y met apa nagsusweldo? Anya? Kayat mo asawan. Inusar mo lang ti kakaiso na kwartam iti panagpadermam. Wan, auntie.
Di nakmitlat na pampansinan ni Reggie. Ha? Kunamlan no asino akagagwapuan. Anya, Agurnungak tupay iti kwarta. Taulitak manantiag paderma. Barang iti maudi agundaway kat mapansin na kun ni Reggie. ay na Maylin aya. Isula dayta ti makagapaw adi kamangmangan. Daytan ti pakaulseram. Anya lakit din. Adula amin dayta derma-derma. Awan mo't makitak nga epekto na iti rupam. No dayta kwarta pagpadermam. Kat inggatang mo iti kanam. Nasayaat. Saan kumang agsaksakit dayta tiyan mo akasta. Anya, mama, di ka din? Sala nga siya, kinangibagagan ka. Ngawan makita nga epekto na, di tarupam, ti panagpadermam. Anya? Oh, no siya, tisika. Di pinagpadermak. Inggatang ko lang ta kumanitimakan. Nakatulong pa'y kumaiti sa lunat. Anya nga'y ita. Agparikot ka man na niti kwarta pagpa-check up mo. Gabi ti kanayo na panagsakit ti tiyan mo. Ha, kundi paderma ka, tapno mapansin na kalaang ni Reggie. Hamong nga minan niya, do di nakakaya ti may sa tao, saan laang. Saan ka nga garamit itiwagas, tapno laang makayatan na ka. Inaramid mo dayta, tapno laang mapansin na ka. Ngam di nakalatamat pampansinan. Ay na, sayang lang di kwartam. Ulsarkit di ti maganap mo iti dayta ngay naramid mo. Saan nga minanasayaan, nga ipilpilit ti bagi iti tao, at saan na tayo atay. Nakakapagod lang, Maylin. Nakakapagod lang. Ha? Iso ano anya tilangam, isulatan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, parang tarabay.